twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye. Twongeye kubasuhuza tubifuriza igicamunsi cyiza, tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza umugoroba mwiza. Biraterwa n'ingengabihe yawe aho uherereye. Tubasuhuje tubazaniye amakuru yo kuri uyu wa gatatu itariki 11 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. na makuru tugiye guhera ku mirwano karabutaka, imirwano rukokoma mu mujyi wa Uvira. Ibintu byamaze gukomera, imirwano yongeye kurushaho kubica biracika. Ni nako kandi i Bukavu imbunda 189 zamaze gufatwa. Ese izi mbunda ziturutse hehe? Ni nako kandi ndibuze kugaruka ku kiganiro kirambuye. Jean Pierre Bemba yongeye kuvuga byinshi ku Rwanda. Ese niki gikomeje gutuma abanyapolitike bakomeye cyane ku butaka bwa Kongo barimo kwibasira guverinoma y'u Rwanda? Ni nako kandi Amerika yamaze gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese niki gitumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza byinshi ku basirikare b'u Rwanda bivugwa ko bari ku butaka bwa Kongo? Aya makuru yose ndaje ndayakuramburira, izi update zose ndaje ndazikugezaho. Gusa mbere yuko ninjira muri aya makuru, reka mbanze nsuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukunda, zikomeje kutwereka ko zidukurikiye. Uwitwa Mugabo James ukomeza kutubwira ko adukunda, nkasuza uwitwa ni Nyiransabimana Viseni, nkasuza uwitwa Habimana Jackson uherereye Uganda. Nkagusaba nawe udukurikiye bwa mbere kuzajya utubwiraho uherereye, wikandiye ijambo subscribe, wikandiye like, wikandiye share, wikandiye comment, ubundi amakuru yose ukazajya uyakurikira 5 kuri 5. Nanabasaba kujya muri comment mukazamura imitima yanyu, ubundi tukibanira umunsi ku wundi, ubundi tukibanira uko bwije nuko bukeye. Noneho akahuru k'imbwa kahiye, ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura. Ndagira ngo abarundi mudukurikiye mwemere ko mufite igisirikare gikomeye cyane. Ndagira ngo abarundi mudukurikiye muzamure imitima yanyu muri komenti, kuko ibintu byabereye ku musozi wa Katoga mu birometero 6 winjira mu mujyi wa Uvira n'amateka akomeye cyane. Hashize iminsi babwiye ukuntu Perezida Ndayishimiye Evariste arimo arohereza ingabo rwihishwa, arimo arohereza ingabo umunsi ku munsi. Murabizi ko umujyi wa Uvira uherereye mu birometero 26 werekeza i Bujumbura. Amakuru namaze kumenya mfite 5 kuri 5 nuko Uburundi bwiteguye kohereza abandi basirikare nyuma yuko abo bohereje bagaragaje ubushobozi bwo gusubiza inyuma M23 igihe cyose yakongera kwataka ishaka gufata uyu mujyi wa Uvira nk'uko yabikoze ifata umujyi wa Goma, ifata n'umujyi wa Bukavu. Murabizi ko abarwanyi ba M23 barimo baragaragaza ko bifuza gufata uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bagenzure na Kivu y'Amajyepfo. Nyamara nubwo bimeze gutyo, Perezida Ndayishimiye Evariste, Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakomeje gukoresha igishoboka cyose nibashaka ko M23 ifata uyu mujyi. Hari amakuru amaze iminsi agiye ahagaragara yuko aba wazalendo burya barimo barakubita agatoki ku kandi, barimo barimyoza bibaza ikintu gikomeje gutuma M23 ibatsinda. Aba wazalendo bakomeje kugaragaza ko biteguye kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma, bisubije ibice bitandukanye bisanzwe bigenzurwa n'aba barwanyi ba M23. Hashize iminsi FARDC ifashe imisozi 3 muri teritwari ya Rucuru, ifata imisozi 2 muri teritwari ya Warikare. Ni imisozi yegereye umujyi wa Pinga urimo ikibuga cy'indege. FARDC yarahafashe igaragaza ko noneho kera kabaye ititeguye kuba yatakaza ibice by'ingenzi bigenzurwa n'ingabo za Kongo FARDC. Amakuru noneho akomeje gushyirwa ahagaragara magingo aya ngaya. Amerika irashaka ko u Rwanda rukura ingabo
ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo mbere yuko hasinywa amasezerano y'amahoro. Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zaba zirimo gushyira imbere amasezerano asaba u Rwanda gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo mbere yuko impande zombi zishyira umukono ku masezerano, aho bivugwa ko ibi bishobora kutazashimisha u Rwanda rukomeje kugaragaza ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo ari ikibazo ku mutekano warwo. Abayobozi ba Leta zunze ubumwe za Amerika barangajwe imbere na kizigenza Donald Trump barimo gukora ibiganiro byo guhagarika imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo, bakazana miliyari z'amadolari y'ishoramari y'ibigo by'uburengerazuba mu karere. Bahanganye n'ikibazo cy'umutekano muke kuko Leta zunze ubumwe za Amerika zirashaka gushora amamiliyoni menshi hano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zicukurire titanium, zicukurire zahabu, zicukurire cobra ndetse na uranium. Muri Gicurasi umunyamabanga wa Perezida Donald Trump, uyu akaba ari Masadi Bolson, akaba yaratangaje byinshi ku mushinga Leta zunze ubumwe za Amerika zishaka mu burasirazuba bwa Kongo, ahita anakomoza ku kijyanye n'amasezerano agomba gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomoje kuri aya masezerano, ikintu cya mbere kirimo nuko hagomba gukoreshwa ingufu zose zishoboka kugira ngo abasize bakoze amahano bagahekura u Rwanda 1994 batazabisubiramo, kuko u Rwanda rukomeje kugaragaza ko rubangamiwe n'imikoranire ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane hagati y'umutwe wa FDLR ndetse n'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Leta y'Kinshasa. Ibi ni nako kandi bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Amakuru ugomba kumenya nuko magingo aya ngaya hari amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara n'abasesenguzi ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye birimo kugaragaza ko u Rwanda byibura buri mwaka rwohereza abasirikare 7,000 bari hagati ya 7 ndetse n'ibihumbi 12 mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bashyigikire inyeshyamba za M23 nk'uko abasesenguzi n'abadiplomate babitangarije Reuters mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo umutwe w'inyeshyamba wa M23 wifataga ugakora ibintu bitari byitezwe n'abakeya, ugafata umujyi wa Goma, igafata umujyi wa Bukavu nk'uko byamaze kugaragara. ngo byibura amakuru agaragara nuko ingabo z'u Rwanda zaba zifite uruhare rw'ingabo ziri hagati ya 300 na 400 muri Kongo, nubwo rutigeze rubyemera. U Rwanda kuva kera rwahakanye ko rudaha intwaro umutwe wa M23, rukavuga ko icyo rwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi rwiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyaturuka ku butaka bwa Kongo kiza gihungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rumaze kugaragaza ko Leta y'Kinshasa irimo irafatanya n'umutwe wa FDLR bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru agera ku biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ngo avuga ko u Rwanda rutigeze rusubiza uyu mushinga w'amasezerano wateguwe na Amerika guhera mu byumweru 2 bishize. Gusa amakuru yashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangarije Reuters ko impande zombi ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa biteguye kwinjira mu nzira z'ibiganiro bagasinya amasezerano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika ntabwo yahise asubiza iki cyifuzo ku itangazo n'ibisobanuro by'ibyaganiriweho, gusa ikizewe nuko hagomba gukoreshwa igishoboka cyose kugira ngo ibiganiro bigomba guhuza izi mpande zombi bigirwemo uruhare na Amerika ndetse na Katari bikomeje gushakisha inzira zose byakoresha kugira ngo bigere ku mahoro n'umutekano birambuye uko bwije nuko bukeye. Hamaze kugaragazwa imbunda, hamaze kugaragazwa amasasu 189 nizo zamaze gutangwa n'abaturage ku bushake mu mujyi wa Bukavu mu bikorwa by'indashyigirwa byo kwimakaza umutekano n'amahoro mu baturage mu gace ka Ndere muri komine ya Ibanda mu mujyi wa Bukavu. Bamaze gushyikiriza inzego
z'umutekano za M23 imbunda zisaga 189 ku bushake muri uyu mujyi n'imbunda zafashwe muri Gashyantare. Izo ntwaro zinyuranye zagiye hirya no hino mu baturage ndetse bazitunze mu buryo budakurikije amategeko, zikaba zarashyikirijwe inzego z'umutekano za M binyuze mu bufatanye bw'abaturage n'abayobozi barara ndetse n'izindi nzego zicunga umutekano. Ubuyobozi bw'agace ka Bukavu ifatwa nk'izi ntwaro ryaturutse ku bukangurambaga bwatangajwe ku itariki 15 Gashyantare 2025 bivuzwe na Albert Migabo Nyagaza, umuyobozi wa Coalition ya Ndega ku bufatanye n'abayobozi bariho. Ibi bikaba byarakozwe mu rwego rwo kugabanya ibyaha ubugizi bwa nabi byari bimaze gufata indi ntera muri aka gace bigakorwa bikoreshejwemo intwaro, ubwicanyi, ubujura bwa hato na hato bikaba ari byo byari bimaze igihe bikorwa. Akomeza avuga ko ibi bikorwa byo gukusanya intwaro byagaragaje ko abaturage batangiye kwiyumvamo uruhare rwabo mu kubungabunga umutekano, kuko ngo hari n'izagiye zitoragurwa bishanga mu mihanda, mu byobo, mu mazi, ndetse hari n'izashyizwe mu miryango y'ababuze bose mu gikorwa cy'ibanga mu mutuzo hato. Iyi gahunda ije kunganira izindi gahunda igihugu cyashyize imbere mu kurwanya intwaro zitemewe, harimo gahunda ya DDRR, Demobilization, Displacement, Resolution, Repairment, Registration, igamije gufasha abahoze mu mitwe twaje intwaro gusubira mu buzima busanzwe. Iki gikorwa cy'Ibukavu kigaragaza ko ubuyobozi bwegereye abaturage amahoro ashobora kandi kuba abaturage baratunze intwaro ku bushake, bigaragaza icyizere bafitiye inzego zibayobora, kwishimira imikorere y'inzego z'umutekano. Abayobozi bw'ibanze bwa Ndera burashimira ubwitange bw'abaturage n'inzego z'ibanze, bunasaba abandi baturage bafite intwaro zitemewe ko bakwigira ku bandi bakazishyikiriza ubuyobozi bakicungira umutekano bafatanyije n'inzego za leta. Nshuti bakunzi nkoramutima mudahwema kutwereka ko mudukunda, reka tubashimire, reka tubifurize ibihe byiza, reka tubifurize kugubwa neza. Nsabe umukunzi wacu udukurikiye bwa mbere kwigira munsi ya video wikandire subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu uyakurikire 5 kuri 5 nkuko twabyiyemeje. Aha niho honyine ugomba kuzajya umenyera ukuri kw'amakuru yose akomeje kuvugwa hirya no hino, twibanze mu burasirazuba bwa Kongo, igice gikomeje kuberamo intambara karabutaka ikomeje kubica bigacika.